Lewat bahasa ke. Hai. Hai. Hoi. Kah yang ikut nabuci urung pungoy Kanada? Kah yang hujat-hujat urung di Aceh no? Pekan kah anak pre-pre kah hujat bangsa Aceh le? Putra perleka ronyo. Tokah ronyo. Bawa penengan mau tak aku keluarga aku aco. Nyo behekah kawo keno nangro. Kawo keno nangro. Kau bicah utak ku leloi lapangan ni naik ke bang Aceh. Begado ka pegar na tetma kainan di Kanada inan kapajo hatra harium dominan kapajo sia-sia buinan. Kalinyan kau hujat ulama Aceh, pemimpin Aceh. Putra ka pegar inan di Kanada inan. Pubak pobri atanyan ka kerja pu. Makaji kah mabuk sabi. Kata jid hujat ulama. Menyoboh kawo kena. Munya kawo kena golong katron motor, golong katron Honda, golong katron kapai. Kula lah ke di ke bangsa Aceh bubicau tak bertutut ane mata ke. Kuna uronyo to pahlawan Aceh. Tetma ke men. Perle viral draw ronyo. Ba YouTube, ba Facebook, ba nyo, ba je. Tapi hina ulama dengan cara kah? Teman ma ke kapubunan? Iya ke? Darah ke kujib. Menyokawa kena wace. Merempah mendung ronyo. Kamu tum-tum, kamu gedum-gedum laule. Tiba tak kelon video kah? Memang